Određene strukture u Fudbalskom savezu Srbije koje se zalažu da stranac bude selektor reprezentacije uveliko rade posao. Prema saznanjima Kurira, napravljen je plan u vrhu Fudbalskog saveza Srbije da se struka u narednim kvalifikacijama poveri stranom stručnjaku i to čoveku koji za sebe ima bogatu biografiju. Napravljen je i izbor, budući selektor Srbije mora doći iz Nemačke i Italije, zemlje koje su imale ozbiljne uspehe na velikim takmičenjima na svetskim i evropskim prvenstvima. Kontakt sa Joakimom Levom ostvaren je još proletos, saznaje Kurir, jer su vođeni pregovori sa Draganom Stojkovićem Piksijem oko novog ugovora. Deo vrha Fudbalskog saveza bio je protiv produženja ugovora pre početka evropskog prvenstva, a Piksi je navodno u jednom trenutku rekao da neće voditi nacionalni tim ukoliko ne potpiše. Iz tog razloga uspostavljena je veza sa Joakimom Levom koji se već tada zainteresovao za novi posao.